ዛሬ ደግሞ ሁለት ቃላቶች ነው ያለን። የመጀመሪያው ሩመር፣ ሁለተኛ ሪሞርስ። ሩመር ስንል አሉባልታ ወይ ደግሞ የሐሰት ወሬ ሩመር እንለዋለን። ለምሳሌ በሐሰት ወሬ ተነስተህ ልታባረኝ አትችልም። You can't fire me solely based on rumor. You can't fire me solely based on rumor. solely means only። ሁለተኛ ደግሞ ወሬው ውሸት ሆኖ ተገኘ። The rumor turned out to be false. The rumor turned out to be false። አሉባልታ ውሸት ማባዛት ደግሞ ስፕሪዲንግ ሩመር እንለዋለን። ስፕሪዲንግ ሩመር። ዶንት ስፕሪድ ሩመር። ሁለተኛ ነጣ። ሁለተኛ ስናይ ሪሞርስ። ሪሞርስ ሚንስ ዲፕ ሪግሬት፣ ከውስጥ ባደረከው ነገር ከውስጥ መጸጸት ሪሞርስ እንለዋለን። ለምሳሌ he showed no remorse for what he had done. He showed no remorse for what he had done. He was filled with remorse and shame. He was filled with remorse and shame.